e 𝚗𝚑𝚢𝗖. Are you with me? E le 𝚗𝚑𝚢𝗖 na I le aso le na te lia Iesu Keriso. A wala e fuatia I le olanga ma le soifuanga na e soifua I mai le aso le na e o mai tae au le nei. So o tae au ale nei o tae au tātou te mautinoa ai e tue tusi o tātou ngoli I le tusi o leola. So today is a good day that you're here because if your name was erased from the book of life, well, praise the Lord, it's going to be back again. Hallelujah. Me never mele fiong le tu say that te usanga yafe. Male aso tasi. Hallelujah. Tato wo le tu say Jeremiah. Come with me to the first book of Jeremiah, chapter 1 verse 12. Mo mua Jeremiah. Alo na fai upe suma le lua. Tato fai tawina lea. Ta fai wa maua. Reading in the Samoan translation. A fai wa maua tato fai tawina. I a. O na feta lai mai lea. O le tua I a tiao. Wa le lei lauwa ai. A wa o te matala. Ina ia whaia. La upu. O le nā ua fesili le tua I a Jeremiah. I le whai upu e se fulutasi. Ana fesili ai le tua Jeremiah. Po le ale mea ue I o waa ai. Ana wha matala lo le Jeremiah. Ai tali le atua wa le lei lau waai. I le tae au le nei. A le lei lau waai I maua le fionga le atua. Lea la tātou tala noa e au mai ei ana wa onga. E te manuia. Are you with me? Are you with me? You need to watch the word. Don't just hear the word. Aua ne ngata o le whaalongolongo le upu. A ia e tuli matai upu. Watch the written word of God. Pava ai upu nai tusia ina I le tusia na tātou whaongaina. Awa o ina e te matua I e manino I lea. I lea o onga ma le mele whetalai e le tua. Mo I tātou tae au na. O ina fo I te wawa ai e lea. A e manino lava I fuafuanga ma polka lame le tua e le mawhai na se seo wala. Are you with me? E ala na se seo wala, ala na se seo o wala, ona tātou te le oiloina le fina ngalo tonu lava o le tua. We can go astray from serving and worshiping our God if we do not know His thoughts. Very important that we know and understand His thoughts. Because without knowing His thoughts, we will never be able to understand His ways. A ele malamalama, a ole malamalama, I mana tunatunga po le fina ngalo o le tua, e le mawhai foila o na sao le ala I te savali ai. Awa o le fina ngalo o le tua, e te inai o e mau, I le ala e au ona tātou savavali ai. Are you with me? Are you with me? Mena ese le tāua o lo I lol fina ngalo le tua. Ai le mawhai foina I lol fina ngalo le tua, pa a whai e te le alu I tuspa ia. You can never know the thoughts of God if you do not read the word. Are you with me? Mafu anga whai la nai avise se ina I tātou e au whai la unga. Ona it's not open air, me left my fellow. I tell you, what put in ammonia so many to spare. Are you with me? I'm talking to those who have never read the Bible the whole last week from White Sunday to this Sunday morning. O leo te whaasoa I ate oe lea te ri tue anwa to spare mai la so sale o loto te maiti te I o mai lea I le tae au le nei. Ai whaafetai wa e sau. O oe tonu ale na o le whetalai e le tue le tae au nei. Au tātou ia le whaitau altu spa ia I yaso umalava. Yeah, you are okay. Are you with me? Are you with me? Pai vai ina o le whetana ia Jeremiah. O Jeremiah o perfeta. Jeremiah is a prophet. You can never prophesy the prophecy of God without knowing God's thoughts for you and I. We are all meant to be prophets and prophetess. O vala wina I tātou uma perfetanga le fionga le tu. Ai lema whaina tātou perfetanga.
Pe a whaina tātou te le malama i le finangalo o le atua. Ia tātou wō i le tātou o le 𝚗𝚑𝚑𝚦𝗡𝚒𝚙𝚢𝚑𝚑𝚜. O le whaavae le tātou aonga le tae au le ima le tātou whaamalos. La fo ka ko kusi le kwa uma kunge ia. A fo pe fia. Oh ya okay, pa aftai o na tātou te iei whaatasi ia ina. Tātou awai lo le 𝚗𝚑𝚑𝚦𝚑𝚑𝚑. Pai lo whai upe valu. Tui matai ia o onga mai whai upu nei lua a whai wai ia ina. O na whai tau wane lea, whaamuna mole whai tau ia. Ai ia ina na o 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚑𝚘 le tua ina o le 𝚘𝚘𝚙 mai wai le profeta le 𝚘𝚘𝚙 le tua i o Isaia le wa mai ia Isaia ai va vai ina o le nganga le tasi o le tua i ana profeta o ana profeta o lana whanau pa mai le fionga le tua ina o ona manatu ele o tō manatu ai o le whai le leina lona lua na whai mai o le mea whai lea o tō wala fa uma mai e tātou. O me foi le o tō wala. Koe whai kako wha sā mua la. Langa tā ui o le tau tonga le, o la foi ne o le whai upul na. Wa whai mai ia, for my thoughts, that's Jehovah, are not your thoughts. Neither are your ways, my ways, declares the Lord. This is the law of sequence. Mantua mai lea o ongana le law of sequence o le tautonga o mea whai. Mua lava na ia e loa ma o loa ala o le tua e ao ona e silafia ina ona manatu. Vai le whai mai o manatu e le o tō manatu o le mea whai lea o tō wala e le o ala ia. Le a mea la ina le sava vali tangata ia Israel i ala o le tua. Ona e le loa mai le malmalama tangata Israelu i manatu o le tua. Mafuanga foi na o mea na te whaia e uia na e whaolaina. E uia na o whaolaina. A le atato te whaia mea e le tutusa ma le fina ngalo o le tua. And that's why we're all saved. We all love the Lord. But when you look into your ways are not the ways of God. Why? Because you do not know the thoughts of God. Fai ngofia i o me mga o ile tua ia tua ma me na te fesi e la el meu ke fa pe la me le mangwia ya me yo te mana o fai la me wa kwa ye me ia e ala na mo le tulanga na ona e te le o la ngona ina lona fina ngalo ile me te tau ona e faia. Are you learning something from the Lord this morning? Are you learning something from the Lord this morning? Wow. We're going to recite the Proverbs 14, verse 12. La atato taulotoina, il fata o te suma fa, fai po suma le lua, fai fa sa moa ia. E le awala wa manatule tangata watonu masao a olona tonu unga e fano ai. Wa feta laile tua ia te o mautayana. He's speaking to all of us and also to all of you who are listening onto this live. E ala na whaia, o e ala na whaia o au, o awala ia whai mai, e tau nu oi ta ua i le oti pe whanoi, ona ta te le o whapena, ona i loina le fina ngalo o le atua. The reason why we're doing those things is because we do not know the thoughts of God. And we cannot know the thoughts of God if we absent ourselves or separate ourselves from the Word of God. Ma fu angana le ina se a mea tanto te whaia. Se foi me sau ia foi nei yo to ngutu mau fofonga. E anga whapenana tato whesea ia ina o lea u whetalai le tua. Ona o manatu to te leo ma natu iai. Are you with me? Pai mai no le poto Solomona i sa o le lei o e tama. Mele wa whanoi awa, e le se atamai, o le moni malu al tu spaia, e le ai se atamai i luma atu po tua mai o Solomona. Are you with me?
Na ave o mai e le tua, le ata mai e nā man, a whawe lawe, e le isa vali ai. Are you with me? Tato ye nā. So o inga le tae au le nei, o lea wa mai e le tua, ia te oe maure si awa noa lea, e te va ai e le i o wala. The message today is personally for you and I, to every individual in this place, to make sure that you know his thoughts and you're living your way according to his thoughts, not according to the design of the world. Are you with me? Awa te ola, I le ata mai, ma le a whaini maala o le lalo langa. Wa le o manino, la me maua tatou pe tatou wola, I ala o le lalo langa. E whano. O la le winga le whano lea. E te le alu I lo le whawawau. Wai mai na mānei o le a whaini o le au maini o le a onga o Israelu I le whamuntunga. Nau mai o le whamuemoe o I le nuu wholaina. Al whawhitauri e le I o uma ia tangata ia aisea ona na na lato whaalongo I la whionga le tua ai le I o lai I manatu o lea tua. So e whapea nā whai la oe maa wa leo tātou lo lotu. Wa tātou whaalongo pēla o pēr tofu tātou malitu sipa ia. A o tātou manatu wa tātou lo lotu, wa tātou te ria ki viso e vea mali mwhalo e tātou langa. O tātou manatu e lea tātou te ole o le whawawau. A whitauri nā e le ai. A wālanga foi tātou te le o ona atu atua. Tu sama le mea whina, ngalo ai le tua, iai tātou. Ai ma whaino whapei fule nei tau pe au vai tātou whaino mea le I. O tātou ia I, o tātou ia, wa matua muni tai, I ala o le atua. Pana I o le tumo sauninga le asale tone atu nei, o le ise awa noi tutonu al fale nei. O isi fo o lau tu tuma I, o le fesi nei, e oko e o iai tangata ia na iai na. You don't have to look far to explain the spiritual situations of the people and the church of Christ today. Are you with me? So, o lanto uma ia sai I le lotu la sale, le o lotu nei. Nga uma loko whamungianga la sale. Are you listening? Are you listening? Because there's no reason why you should not be here today, because you witness, and we all witness, the moving of the Spirit of God and unto our little whānaus. So sa te tau waile o tō sina ia tangata. E whapena ona mulumulitai I le anga le lei o le atua lea. Ia tato wolo tato mata upu tai now. Let's go to our message for this morning. Come with me to the book of Rome. The book of Romans. Romans, the book of Romans, not the book of Rome. Pardon me there. O le Roma e se furuma le lua, e lua leina. I'll be only sharing 2 lines from the testimony of Paul to the church in Rome, chapter 12, verse 1 and 2. So the message is very simple. Roma, e tau pe suma le lua, al fai upu mua, ma le fai upu e lua, a fai ua maua, tato fai tauina le ngana Samoa. A fai maua tato fai tau le mu ma natu. O nanei umale tato aonga. The Bible is going to teach us this morning as you read the thoughts of God. Those are the thoughts of God. Are you with me? The thoughts of God is His word. He revealed His thoughts to the Apostle Paul for the church in Emmanuel Christian Ministry Papatoetoe. O oe maole o tusi mai ai e le apostolo tai au le nei tato feitau ia o le nei le au soe o te ai o iatu o tou o ne lofa muti vale o le tua I o tou tu inatu o tou tino I le tua o le taulanga e ola ma le malie ma le paia o le melea e te tauai o na utou whaia o le finangalo le nao le tua mo oe pa mei whawhitai le tua o ola ngona lo feta lai mai
pai ope lua, pai tau. Aua fo'i, tō te a mio whatasi, ma le nei lanolangi, ai peitai. Ia le liwina i le toe fuataina o tau loto, ina ia o tau sue. Pese ane fina ngalo o le atua, o le mea ua le lei, ma le malie, ma le atoa. Watua manino al fina ngalo o le atua. God's thoughts are very clear for us this morning. Tato fei tauina le ngana peritania. Let's read it. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. That's how you worship. You worship according to the thoughts of God and the ways how to worship God according to His direction. Are you with me? It's very plain and very powerful and straightforward. Verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. O matua manino al fina ngalo le tua mo oe. E te alu i leona whawavau i leina i lua. These two verses is enough for you to inherit the kingdom of God and also reap a mighty harvest while you are alive on earth today. O mau i lua, e te tamau a inga i le so i le lanolangi, ai matua mauti noa i foi. Lo no foanga i le ola e whawavau. Wa au maine e paulen ma taupu le suma le lua. Ma taupu mua se o ma taupu suma tasi. Wa onga atu atuana paulo i le olanga. I le olanga ami o tonu. E ala i le alofa tu noa le tua i le fatu tua. Wa ta oto o mai le wa o onga na. Al fai upulo le suma le lua. Le ala wa mai lo le wa onga. I le tali atu atangata ia. Na wa oina i paulo i ma taupu mua se o ma taupu suma le tasi. I le awala i te tauna ola i le tangata e tusa ma le fina ngalo o le atua. Are you with me? Are you with me? Mana tua e peia ale awa o ngalenta tu whaalonga i o ya Yeremia ma Isaia. A mai e le tua awa onga ai no nofa tangata ia ma fesuia. Le whalau tue o mai i vai teimi le whainga ngafou. Le whau tue e mai an whaau e tasi. Le whaau le ia ina i le mea te tauna whaia tangata. O le whaau la leo mai whamai ia ofo i nātu oe o le taulanga ola. Man tua osi ngā taulanga le whenga inga tuai. Osi ngā taulanga i me te tau ona whasiotia, pe te tau ona te pē. E le aise si me tua atua i nā. A o lewa mai le whina ngalo le tua, ia te oe lea māo, oe o te lia nei loa lea lofa tu noa leo le tua, e ala ia Iesu ke viso i lo whatua tua i ai. Are you with me? Are you with me? Ua maliu ke wiso. E leisi su tantou na waa iai ua maliu ke wiso. Ai ona ua e tari tonuina le tuspa ia o lea fionga lea tua lea. Ua e ola i lo lea, ma e tali ia ina i lo lea, i lo faa tua tua. None of us has seen the death of Christ. But because we believe that the Bible is the word of God, and it was by the grace of God that this teaching has come a long way to us here in Samoa, well here now in New Zealand. So we have faith in that word, and that's why we are here today. Wa fa longo iai ona etalia lolea ma e online lolea lela wa mai Paulo lolea wala fa ina tautu te le toi osi taulanga lolea ile tua itino o manu mana tua le ave tusi ole ave itangata iutaia lawa i Roma o li liu mai ia Iesu Kristo o tangata ia o lanto wa ia masani a fai osi tangata ulanga e ave le meola e ave le meola e fasi
e ave le taulanga i le tua a le wa ngani ai Paulo ia o fa mai Paulo I urge you o te taua na watu ia te o o te wha amalosi ia te o uso ma tua whawhine ona o le alofa tu noa o le atua. It is by the mercy of God that now we are able to come into his very throne of grace where we are alive today to worship him by offering our lives. So ia te mama ia ese le tāua o la wosi ngā taulanga le whaitai a uma. Aua i te whata male la wosi ngā taulanga. Aua e whai al masani. Aua a whai la wosi ngā taulanga le masani. E le talia ina le mamalu o le atua. O nale sa wai whata o te suma le wha suma le lua. That's where Proverbs 14:12 comes in. When we are only doing this because we know how to do it. Are you with me? Are you with me? We know how to lift up our hands. We know the songs. We know how to say Amen, Alleluia, and give our recital of our worship unto God. But if it's not from our living, if it's not a living sacrifice, it means you're surrendering your whole being. Lete ave ye lo tangata atole to tonu atole ma wa etri tonu a e fa manuma e fa ne atole tua ile fo ine de temi ovi inga o laite ye ma malu le tua. Are you with me? E te dia le tua ye na o ifa le te vava ye e fa pena fo ilan taulanga i ainga e fa pe ona fa ye ina malu e fa pena fo yo tatu ainga wa longo mai ye nganga pa ye nya chau wa matua le te fa yani loto to chelo iso tatu ainga. Are you with me? God is still alive and well. Are you with me? Tatu ye na awala afaya na la so sale tatu mai evi la fo ne avevi inga ile tua yo la la me tu pisia so ono ye yai. Are you with me? Lono minga ele o le leina tatu vo ai ile fina ngalo le tua mo oe moa pai mai le fetala ke viso ile fa finelea Samaria le na la filo e nunga le vai eli Samaria o lo tama o lo sa ili ye tapua ya chea ile nganga mal fa maoni wa vai le ungo le opulo sa ili lo no winga o to chelo tangate e ngate tangata Samaria ai fa pena fo tangate yuteia wa le o to tapua ile tua ile nganga a wala tua fa uma mai o to e alanga walu fa pe muku o kokalanga inga ia ka ko wo fa kas fa uma mai o ko ka nga wa fo ngele o le mamangol ka ko ka op so o lawa ye tangata man tu fa make viso il fo finele wa fa me va finele ma to wa fa na wa yakop ma to te tapua i lunga le maunga lea fa mai yesu ke viso senga o senga foi o senga ave ka mo pe o funga ave finge ya fa senga o pe senga po le senga funga fa se me fonga ka senga funga pa me fam tsalanga ki usena pe ta pwa i lunga le maunga le pe ta pwa i Jerusalema o lo sa ili le tua ye ta pwa i le nganga mal fa maoni. God is seeking those who worship him in spirit and in truth. Spirit and truth is you're doing it, you're sacrificing, you're offering, you're worshiping him from your life that you believed in what you're doing. That wherever you're doing it and however you're doing it, but you're doing it according to the design of God and according to the thoughts of God, then you are actually the one that God is seeking. Awa po fea te whaiai. Pe te whaia I lo ainga, te whaia I lea sasa, e te whaia I lo 𝚟𝚙𝚢𝚅 a o whapena, a whai te vivi I lo 𝚟𝚙𝚢𝚅, o mo ingi o maka. Langa la voi whea duan ki Apollo. O lai a vea lau vi inga, ia a wake ia a wakua oe, la vea I fule o ka vale lesi, a lunga foi pe le vea kaka lai whea ia I lunga le awala. Ma ua mai. A o ia te wawa I lea, I me iema I nau mai I lea, o lea li ia tio, I lea venga o lau, vi inga. Are you with me? Are you with me? Mata ngō fio vi inga I le tae au le nei. Na ua o mai I le pese lea. O lo pa le le pa.
lo utupu la e oe ile e mama. It's more than words. It's a heart that believes is what they are doing, that they are, although they are here at 3133 7th Avenue, but they are right in the very throne room of grace. Hallelujah. Aua tātou te vivi'i, ona tātou te masani ai. Don't just sing the songs, because if your heart and my heart is not in that song, it is never worship. It's just a sing-along. Are you with me? Are you with me? Wai vai upuna fe mai o lo pale lea. La lisi lenga so ai. Lo wali'i, lo tupu. La e oe il mamalu. Wai vai winga upuna o lo pale lea. Lo wali'i Yesu. O te ifo, to tuli, ma vivi I te oe. That's true worship. That's true worship. Mafu angana le fe mei Paulo, wale ave o ya Roman tusi alewa mai ya janto papa toi. Why? Because there are people here. You're only singing songs. You're lifting up your hands and you're closing your eyes and you're muttering stuff unto God, but it's never going to the presence of God. Why? Because your spirit is not leading you into the presence of God. Kafonga le mai. E te pese si o lima wa iloa aleluia o sana ai ale te ina oe maa wele anganga pa ia lea e ngata mai ai lunga to o la fono to lunga le o tato fale. Are you with me? Are you with me? Wa tato ia I ona po nei le fe mai ai na fionga le tue na to tele wo ese mai I le taltonunga. But I know I said to you this morning, the remnant few that are here, you are the ones that are really worshiping the Lord. Are you with me? Are you with me? But that's how you worship Him in truth. Le sau I a Samaria, e loa Samaria, la foi a maile na tōmoni, ma tōwha naua Jacopo. Listen to the argument. Ma ai le fi naua fa fine lea, o ma tōwha naua Jacopo, o le vaile na o mai e le mato tama o Jacopo, ya e mantua o Jacopo lea le foi ngokupu mo I tangata sayuta. Ai fai mai ake viso ia o le ala upo moni ma le ola. Pe Yerusalema, pe ko ke kapua I ngā kolkasi kolkolu a ngā wei ko malu malu, ai au tōu le tapua I le nganga, mal wha maoni. E le wha maluia le tua I ai tātou. You with me? Are you with me? Right? Fai upulona lua. Ai vai le fai upulona lua, te ina I tā ua I le fionga le I le tae au nei. E te fōi mai ma malu o le tua ina. O suia a tōu langona. When we worship, when we learn to worship God in spirit and in truth, a whapenana o ina oe ma ua pele le vi inga le ia te oe. E te langona ina sa I ai ma malu o le tua, e le ma whaina I leilo ina. Listen very carefully. You will know without any doubt that you were in the very throne room of grace. You know very well that you were in the very presence of the great I am. E te saulo ina wa suia lo wolanga. Aua foitu te toe a mio fatasi man nei laulalanga. See, a life that was changed in the very throne room of God comes now and no longer conform. Awa ya a whawhenga koe alu o wawa aile mamalu o le tua. Nana ngona le pai mai wai whai mai ia le a whane te tai o vinga na pawhetai ta ma to tofula ngona ina lo mafuta mai. I endorse those words because we are a church that worship God in spirit and in truth. But if by some other means, I don't know, you didn't
went into the presence of God this morning, it's never too late. It's never too late to seek His presence. Are you with me? O ifa na te vava ye lowo langa. Lewa ye nei. A ho mai le tai haole nei o le te winga fa tasi ma le o te winga fa tasi ma me o le lalo lang. E mto o fa suto sanga tano o fa leina. A fa yala le o te launga le fionga le toma a lau ke fa me o le lalo lang. O lono winga e le o se tangata o lo sa I ia e le tua. Ai fa o nga o le tua e a o ai ma o ia te uto. Are you with me? Ai o te le alwa I le olai e fa vavau. Are you listening what God is saying to us this morning? Pa mai au fo ito te toi a mio fa tasi male nei lau lang a ia le wina ma toi fuata ina o tau loto o oe o au e whaia le wina lea. Holy Spirit is not going to conform you. He teaches us. E hao mai angang pa ia te oi me hao ona fai. Mai le tatu o ia Yeremia. Au mai e le tua le ata mai na va aia Yeremia I mea fa le anganga. Fa mai le tua Yeremia. Hey, Jeremiah, what are you seeing? Le fa matana lo Yeremia me ia na va aia fa le anganga. Fa mai le tua bo le leila wa ai. O le mea le o au. O te mata le upula na ia fa taunuina. Ai muli lai fai upu ia mua ma le lua. Ma e olai. O le mea o ia ina ia te oe. E mata le tua I ana a onga uma lea ina ia fa tupuina pe fa tinoina I lo soifua mo tato molanga. God is going to work with us and work for us by His Spirit. But you have and I have to make the first move. Are you with me? O oe mau e whaia le whiwhilinga mua lea e aua le toi winga whaatasi ma le laulangi a ia li liu wina lo lea li liu wawai le awaonga li liu fuataina le loto au mena e whai e alan tato wala pēle o langa tuai ona tato te le o whapena ona le liu wina o tato loto tato te le o fuataina o tato loto. Lo winga fa pole lo fote ino tato loto. Tato te le tuli matai. Le fina ngalo le tua. Al fina ngalo le tua le tua fa upu ia lua. Are you with me? You don't have to search for other scriptures. Right in these two verses. The teaching is there. I te tonu fa upu ia lua. Le au mai ai le me le feli wa inai oe. Ma me feli wa inai au. Lan men feli wa inai le o lo iai le mamalu le tua. Whatever I had my malole tua, wa vanga I leo loto ma e nau ia ina. E sa wei no ne wa le tu man na lo email le la lo langi ne. Ai sa a wa le ngate en wa ia ina a o fa pena fo le fa mai le tua. O te fa pena. Ona mate la upule na wa ya te oe. We have been given prophecies in our individual lives. Ko tira tato I na yei perfetanga na mai e nunga lo soifua. O le atua foila e mate perfetanga na matu ya te oe. Ma mai ya chao ina ia fa chau nuina. Ai ai ni si te me lape lo tanto. O si tanga te fa ngalo le tua. Ya we lo me vela na wa fa ngalo lo le tua. A wa minoi lo le na ila lo le maso. Are you with me? Mena fa mene to Sakaria fai ilo lu. E le o le fita, e le o le malosi, ai na o le nganga pa ia. So ina ni vai te mine, wa ya te oe, wa ya chau le nganga pa ia. O lono winga, e le aise me te le mawhaia. Nothing is impossible to you. But we are relying on our mentality and our understanding, our human intellect. O le lape o le lotu, wa faa lango I le ata maima le poto faa le lalolangi. A wa ngalo nya tato o le poto le amalata mai le laulangi o le poto na au mai ele tua. All right? So o la wa ingale wa mai nei a mate la sole nei a o te toi a mio fatasi male la laulangi. Listen very carefully. God is serious. Do not conform any longer to the things of the world.
Owa te toi winga whatasi mo mea le lalolangi. Ba ai po ame o lalolangi na ta te olai. O le aso ne wa taulo leona, tato te usul pese fo na le. Goodbye old world. I'm through. Whatever kau ke lo ko usul, I'm through with you. To fale lalolangi a uma oe. Wa uma ma oe. Ai lo fatu ai whakakari mai pēr muli mai ākia. No? It's a total separation. A total, na le upule sa unga li pēr kekea. O kivosi ya. Ai edi liwina lo, no fo lelo oe, ma li liulo loto. Ma tu e fota ina lo loto, ai te fota ina le e ala le tusi pa ia. You change your thoughts, you change your attitude by looking at the Word of God. O inai fausia ai lea, e te le suia ona o a whainei o whamatalanga mai a psychologist of the world. Because they will lead you and teach you into the attitude of the world. So, aue te alu iai nā, e alu ia ngang pa ia. Ask Holy Spirit to lead you and guide you into the ways of God. E le ngata whaulana, a lefe mai i au tau sue, pe se a le fina ngalo o le atua o mea wale lei, male malie, male atu atua, vai mea uma ia, no, o lai awa noa mai ata mai ate oe, ai ana le tatou le maua, lana tatou whaalongolongo iai, ai tatou te le o nau e sue. Mai mau pe ana tu tusala ta nau e sue le mamalu le tua, ma lo nau e te alu leo ngā ruenga. A e loa lo wa kele au pili. Ki nganga e mai, e ki nganga koe a e oki. Ai te alua, ai sea. A wai te loa a le se kupe ngā le se kong, ia ai mai se lawa pia o le te ngofo le fale o le skangaka a. Bo le rento la, ia o longo winga, bo, ia wa saulo malku mai a le kongia, le rente le wa lua masinga behind. Ia o le afa pengango, kuri ese o kou malfale. Ia le ngake ngā, o le kongia, o lua masinga foi, le kongia le pili o le mori, le kongia foi, pili o le vai. La mea la iai. Le ka ele, o le uso le ka ele, o lan mea o ia ki oipa feke le ka ele, alai ke ingo iska ngaka ia ki oi, o la ngalua whakwa wheloi, wa mai oi, a whaungo kwa esa, kwa ofa ni whai, oi, ke lua, a koe whakaui, ke wala au mai, ai wala, wai whapea, o ngai whaaloa ma le lua, wala o makwa ingo e lo mangongi. Vai, so o mela na, ti ngā lalo vai ma lo ki ngā inga, ai ke alua ile ngā luenga. Ai mana I mau, pe ana whape nā lalo nau le ilau ngā luenga, ona o le tupe ma mei e te mana na, I lau nau I le mamalua o le atua. That is what the Lord is trying to teach the church of today. We heard this mun kako whanongo le tai au le nei whamuntunga. Have a renewed mindset. Vai mi noi mai o le tui mata upu I e lua. E whena whao ngā mai pasatala I le whamuntunga, mauia, le mata upu lea. The Spirit of God is moving here because He loves us. E leo a mai ea o a o fo I lele ma o a iei tatou una tatou te le o iai. A o lona whina ngalo, ina ia whapena, ona tā ngā ia tu ruma. Ia isi me ele I wa ai iai o tā mata. Ia isi me ta te le whaalongo iai. Isi me o tatou ele o tatou lo. Lai mana o tama I tatou wo o tu mea na. Ele o mana o tama tau te tu mau ai pe lalo le prima one. Ile malama whale anganga le prima one. Awa mana o tatou te o atu runga le kolisi. Are you with me? But o le kolisi lea, o saunia uma, God has prepared everything. A o oe mau, le poloka ai. You are the blockage to your own spiritual blessings and your own material blessings in this world. God is not the problem. Before la nai, me tanga te le lotu matoi o, mai ai me fiwai o le loku le ai angi mangui o iai. O te ngata lai whapena whamei o le lotu ai leo ni manuia ina, o lan tau lana, mo meo te ngata whewai. O te ngata asiasi. E leo nau e tu mau I le atua lea,
ma whapena o na o ina, ma o ina. O le tele o tangata le manga o ina la kou. E le fia o ina tangata. Pata lo fatui lo suale. Pantua. Papea o la ke o skali. So, o isa to te vai ele, e lona nau mai lo le, ia i ta ua le tai au le nei. So, o oe lawa, e te manui ai. A ua te whaatari mo tai au. Don't put off for tomorrow what you're meant to do today. A ua le tua tai au. Sui nei ru manatu. Sui o langona. A vea manatu o le atua, e te manatu ai. Pa mai le whionga le tua, o manatu, e le o to manatu. Pa fuanga foi na e ese iau to wala mai le anga le te manao to te ola ai so le anga le leile na le tua ui te kau koe kasi ar se konge ai o de se fulu ma le lua ta tu la let's be upstand my thoughts are not your thoughts. That's why your ways are never my ways, saith the Lord. O manatu, o langona, e le o tau langona ia. O le nau maile na, o le anganga o le li e ala i le tusi lea, ale apostolo i wama. Ina ia veita tō tangata e tali tonu le tae au le nei, ma whaia loa. Believe and do it immediately. Tali tonu e tae au le nei, o oe suia lo wolanga. Pai fatasi o a oe suia lo wolanga. Wa o le mea moni ale na, wa umana o a o maita tau e le tua. Pai Yeremia wa sa o lava ai, o a o la. O te matamata le upunana amatu nana e whaalonga ima la ai ai. Ina ia whaatau wina i ate oe. O upu ia, sa tato whanalonga le tae au le nei, o mana vanga mai le nā lo tātou atua. O lo iai fo ilao na whafonga le lunga ia i tātou umalava.